Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mwebwe tubana umunsi ku munsi kuri iyi YouTube channel ya Twidagadure TV show. Nge umva nitwa Claude, nawe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, like, share na comment, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bya buri munsi wumva amakuru agezweho ari kugenda avugwa hirya no hino. Wewe wakanze subscribe ndagushimiye, kandi nawe utarayikanda ndizera ko uzayikanda, kandi wowe ugeze hano bwa mbere tuguhaye ikaze, urakaza awisanga. Umwanditsi w'ibitabo Ngugi wa Thiong'o yapfuye. Uyu mugabo rero ni umugabo wo muri Kenya, akaba ari umugabo rero wagize uruhare mu buvanganzo bwa Afurika. Imana iramwisubiza, Imana imuheruka ridashira, kandi tukaba tunafashe uyu mwanya ngo twihanganishe umuryango we. Umwanditsi w'ibitabo ukomoka muri Kenya, akaba umwe rero mu bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere ubuvanganzo bwa Afurika. Ngugi wa Thiong'o yitabye Imana ku myaka 87 nk'uko byemejwe n'umuryango wiwe. Umwe mu bahungu be, Mukoma wa Ngugi, yatangaje ko se yapfuye kare uyu munsi rero ku wa gatatu tariki ya 28 Gicurasi 2025. Bivuze ko ari ku munsi w'ejo uyu mugabo yitabye Imana. Mu itangazo rero ribikuru urupfu rwa se, yashyize kuri Facebook umukobwa we Wanjiku wa Ngugi, yavuze ko se yabayeho ubuzima bwuzuye. Ati biremereye umutima gutangaza rero urupfu rwa papa Ngugi wa Thiong'o kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 Gicurasi 2025. Yabayeho ubuzima bwuzuye kandi yarwanyereye intambara nziza cyane. Rero turizihiza ubuzima bwe, kandi twishimira imirimo yakoze. Ubusanzwe rero uyu mwanditsi yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kandi yigishije muri kaminuza zitandukanye zirimo University of California n'izindi zigiye zitandukanye. Ngugi yamenyekanye rero kuva mu myaka igera kuri 60 ishize kubera kwandika ibitabo, amakinamico, inkuru ngufi, udutabo tw'abana n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubuvanganzo. Abantu rero bize ubuvanganzo n'indimi mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza muri Afurika bagiye bifashisha ubuhanga bw'uyu mwanditsi Ngugi wa Thiong'o binyuze mu bitabo bimwe na bimwe ari byo ngiye kukubwira bizwi cyane yanditse. Rero ibyo bitabo birimo icyitwa Weep Not Child, iki ngiki yacyanditse mu mwaka w'1964. hakaza ikindi nacyo cyitwa The River Between, iki nacyo yacyanditse mu mwaka w'1965. ikindi nacyo kikaba cyitwa Decolonizing the Mind, nacyo akaba yaracyanditse rero mu mwaka w'1986. ikindi A Grain of Wheat, iki nacyo cyanditswe mu mwaka w'1967. The Devil on the Cross, nacyo kikaba cyaranditswe rero mu mwaka w'1980. icyitwa Nairobi Nile, nacyo kikaba cyaranditswe mu mwaka w'2020. urumva ko ari ejo bundi. Kuva rero mu myaka irenga 30 ishize, uyu mugabo yari yarashyize rero imbaraga mu kwandika no guteza imbere ururimi rwa Agikuyu ruvugwa cyane rero n'abo mu bwoko bw'Abakikuyu avukamo. Nakwibutsaga ko ubu bwoko rero bw'Abakikuyu buri muri Kenya. Ni muri Kenya, ni hano hirya, ni muri Kenya kabisa. Uyu mugabo nawe akomoka rero muri ubwo bwoko bwa Kikuyu, ariko akaba yaratuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana imwakire mu bayo kandi muheruko ridashira. Yihanganishije umuryango we, bakomeze kwihangana. Amahoro y'Imana akomeze abane n'umuryango wiwe. Ndabashimiye, bye bye.